Hello guys, good evening. My name is Donna. Especially sa mga ka-OFW ko dito sa Hong Kong, plano mo bang mag-work in Finland or HSS? So, bago pa magbigay ng link sila para sa mga new applicant, kailangan naka-advanced study ka na at alam mong gamitin yung Duolingo app nila. So, sa Duolingo app, matitest na dito ang inyong listening, speaking, writing, and reading comprehensions. Kasi yung training nila ay hindi ganun kadali. Sobrang hirap po. So, bago ka pa maka-enter sa program nila, make it sure na naka-advanced study ka na kasi ikaw rin ang magbe-benefits nun. So, may mga sample ako dito na games. Just watch till the end, guys. That's all. Thank you. Tuo hirvi on vihainen. On vihainen. Rakastan sinua niin paljon. Kolme. Meri. Melkein. Tammi. Eläin. Lähellä on suo. On. Suo. Seitsemän. Surullista. Pupua. 9. Sieni. Väsynyt. Ilta. Puoli.